Ada Abirta kelang rapet doran rapenspi aprang sinil hinpen kardon pejriglo kardom non birta thibi lang ponisina. Ingetom Longri College Fresher Meets Mesen pen ke pachun pon. Raki hormu pen bang pliatum khatkati raikom saiki ari deng kachingnang. Karbi Longri BGP atom pen volong komajia long Unity Victory lapen Prosperity Rally paman pon. Eastern Rain Bogojan Forest atom pen ki ongdung ator ke so thengpi kang hu kinep dunlong. Non birtang ton pen lang ponis nang. Kedam tang prin pai kri pliani korkanti MSc consensi ke parlapon den nagat Longri patu aklam long Longri College atum pen cepatir pi ponsi eng deng ke thom apartment freshers with mati Longri College along kachali dun mi ari sui jang tum phant karcho lapen kangthu momai paman pon. Aru আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আৰু অন্যান্য আমাৰ এনে ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান আৰু আহিব আমি সকলোৱে জানো পহিদিনাখন 8 তাৰিখে যেতিয়া আমাৰ Longri College along toklang kachali bom ariso jangatom phansami toklang kachali dut patikup ke pin made regular class ke tentum na phansami nong ei pajirpon lapen labang so hut pachiton dun pensi arvengt wing of hope lukimu sami ingpupon edition of Longri College magazine Longri College engdeng atom freshers midalong alihaman pen Karbi Longri Council Chairman Raju Tisu Langsomi P Block Education Chairman Samuel Ronghang Disubai everlasting principal Samuel Kramsa lapen ongdung kithi di mutumta chetong dun silabangsu freshers midlong RDP dun renti Longri College engdeng atom freshers meets kilun gi kan lapen ningarong chipi ponsi ing samjin pen silabangsu engdeng som fresher meets sami mesen pen pachun pon phuluni ben sarhoniti Karbi Longri Abirta kaning je pondo Longri College of Hanta isi building pipon popo lasi ningarong memelo labangso kaning je abang kanilitum College of Hanke mate jasemet pet korkan thiara of Hanke isi birta kemilo lasi alang likaning je teng pen nilitum sitame ning alang liphan churo parpiklo lapen labangso alang ligi chita ka teng pen si nilitum autonomous council jasemet pet la CM apan isi mate itu lapen education EM Aki hai Richard Talk di Pendang lo, ilisi kesu nili kang tung mga lahan lo, labangso nili tum ciklojon trok pende pong non bainong long pom, hal labang, a ciklojon wang ta, palong ver poson te, nili tum ansu se ke Charlie nat pa prangji busini, kuji ate Penang an lo Charlie lo than bang atum sedame alang litum Abi pin pen selami ke thando alang litum bang choram chop pen si alang litum lapuson alang litum ki than logo than abi phanda lapuson atura dopok lasi alang litum sitame labangso akisung bangke ki bang jilang ani bangke alang litum elang pon pu pusi militame ning thelo lapen tuning ripon ili ahok lo jasemet nili quality education ke wanjia long bangke ilitum non itum asam ang dangpi adang pila pen Karbi long na heglong hor lo Khatkati raikom saiki atum pen ki dokachrok to jok pen si kedam tang prin pai kri pliani Khatkati police station ke parlopon angkang Khatkati SBI thingni olong raikom saiki atum pen ke ton kelang asai deng dun ponsi kedam ke bang gachil leng hemkong long atrak long bethi sami kiri ke kura sai deng pon bomlo lapusona pora hut ihum atrak BR06 GF6731 along sami kiri ke kruga sai deng pansi plastic pen ke por hat ahom long pon lo lapen labangso plastic pen ke por het ahom along mastabi raki hormu lin trogra tokbor highway pokebra ner ke ban longpon lapen malomso phi humatrak NL07 AA305 along semi raikom saki atumpen puthot kirke kurga sai deng dun pansi Raki thengpi arvo akrengs ilindra gram bharut trogra troksi kepan longpon lo labang sutrak humni long pen kachenang chek bang pliatum a driver bang hini lapen ka risang hubain hi tum sami raikom saki tum pen spreading ponsi sairon ateng pen klempon lo labang suraki hurmu pen kachenang chek bang putum labang ke Tarabir Gurung Manipurasor
Sagar Dangana Biharasor, Ganesh Yadev Biharasor, Lapen Sunil Kumar Singh Pusi Pangthekpon. Tim Karbi Longri BJP atumpen patir pi ponsi kedam tang print pai kri player ni langper MSC consensi parlopon volongkomaji bahuni adorsu pathu aklamalong Bharatiya Janata Party BJP Unity Victory Lapen Prosperity Rally mai pamanpon a council Karbi Longri council Abirta Congress lapen SCC nikan thongket kachari lapen BJP no nikan chok kachari pon la so sayang dek niliwaidak klasa penatom bhag ng pachining to. Labang so mailong alihiaman pen MP Horan Singh B MLA Bilasing Ingling MLA Dorsing Ronghang Karbi Longri Council CM Dr. Tram Ronghang EMS MSC lapen ke BJP pan ke kroy ratum chetong dun BJP rat pangri atum pen ong dung kaching thura sai ke klempon along sami opposition party APHLC song atum pen ke nang chikroy dun dikthisi nang ke khamki dun lok opposition party APHLC atum ke radum ban sami ka chong thui alam loksi ke thanpon lasi radum ban sami ludunang ni mari khwai dunang ni lapen ke wangji lok sabha MP kili gor pen sami APHLC atum man ke rempengji pusi CM Dr. Tram Ronghang pen ningjepon Lapen non change kon momang lapen ke Desemberan situ lasi non council Karbi Longri council election date pen really along ke bidam ke non ngetim Karbi Longri council pen lapen ke itu tim pen chingwaisi along tina council sita me sayang deng ko pipimen si ke tengma ba sayang deng ko pipimen si ke tang mal suka ki konje fansi waida klasa pen ar kana pachili fansi la sorli mane pan ka sorsa mane pan ki bajari ni kali lake ini tumko PPC sayang deng iklim konji malan kan sira kumbaida klasa pen Karbi Long thengpi kang hutum ki jum pura joksi Karbi Long nampi clear seng sami non maki aphiong ingthai dang asonsi nang ban bom tanglo thengpi kang humlutum kilit piga jokpan si kedam tang print phai ani we sami Rangel Nation Ronghang pen kepin khat pona teng pensi petrolling kedam bom apora huch ihum DI Tata mobile pickup sugun kathanga thengpi nepon longlo thengpi kang hutum sami Ingnam rai komasa ki tumpan ke thek loga jokpan si varsai ki mi chu epensi kadlaplo bon samila bangso atrak lapent atheng pi ke plak tanga beng do on sami ingnam rai koma tumpan si paring pon si sairon teng pen klempon lo বন বিভাগৰ যে অভিযানত চোৰাং কাঠ জব্দ কৰিছে কেনেকৈ ক'ৰ পৰা জব্দ কৰিছিল আমাৰ এচিএফ ডাঙৰীয়া আৰু ৰেঞ্জাৰ ডাঙৰীয়াৰ ৰিলায়েবল চ'ৰ্চেছ পৰা ইনফৰমেশ্যন পোৱা মতে আমি তেওঁলোকৰ কোৱা দিশত আমি ডিউটি গৈছিলোঁ সেইমতে আমি গৈ থকা অৱস্থাতে এখন মোবাইল ট্ৰাক মুখামুখি হৈ গৈছোঁ তাৰপিছত দেখোঁতে দেখি পালোঁ যে তাত গুণ্ডা লোডে চব ঠিকে আছিলে তাত ইকুইপমেণ্ট আমাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি সেই গাড়ীখন জব্দ লৈ আমাৰ কেম্পাছলৈ লৈ আনিছোঁ কেইজনক আটক কৰিছে কেইজনক কিবা মানুহ ধৰা পৰিছে নেকি মানুহ ধৰা নাপালে আমাক দেখি পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ফৰেষ্টৰ পোছাক দেখি পোৱাৰ লগে লগে আন্ধাৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোকে পলাবলৈ সক্ষম হ'ল কিমানমান কাঠ জব্দ কৰিছে ইয়াত অনুমানিক মাৰ্কেট ভেলিউ 40 to 45,000 টকা হ'ব ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ছাৰ এই কিবা আমাৰ গৌতম বস্তি পাৰ হৈ এইটো আচলতে আমাৰ খটখটি PRF আণ্ডাৰতে পৰা ছাৰ আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এই পথেৰে যি গৌতম বস্তি আপুনি উল্লেখ কৰিলে এই পথেৰে যে দৈনিক এনেকৈ দৰে নিশা হ'লেই কাঠ পাৰ হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনোবা জড়িত আছে নেকি আপোনালোকে কিবা অভিযান চলাই কিবা সম্মান পাইছে নেকি আমি যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ সেই চোৰাং কাঠ বেপাৰীসকলক ধৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ ৰিলায়েবল চ'ৰ্চেছ আছে তেওঁলোকক আমি এক্টিভ কৰাইছোঁ যিমান পাৰে আমি আটক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে ছাৰ গাড়ীকেইখনৰ নম্বৰ প্লেট নাই গাড়ী তেওঁলোকে আমাৰ আজিকালি চোৰবোৰ বহুত
শয়তান হৈ গ'ল আৰু স্মাৰ্ট ৱৰ্ল্ডৰ স্মাৰ্ট কথা তেওঁলোকৰ চব বুদ্ধি আছে আমি যিমান চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকে দুই গুণ আমাৰ পৰা টেক অভাৰ কৰিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকে সক্ষম নহয় এই কুণ্ডাখিনি আৰু কাঠখিনি কাৰ আছিলে ছাৰ কিবা সুমূত্ৰ পাইছে নেকি আমি বৰ্তমান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ বস্তুকেইটা কাৰ হয় একো গম পোৱা নাই গম পালে আমি আপোনালোকক জনাম থেংক ইউ Pini Abirta bang kilan pang chik bang ton pang iglaw domi thakmi kardom